Nay, sabidong matnay tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidurduli na kiti sa gaya sa ikaw. Nawan mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo no saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Manipod iti Triple R Productions isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan Arapolwan. Nagatel Adila. Dito'y drama tayo. O naidaytan kaka. Ay, Bernay! Umayuman ilokaturi daw dara sa mga kanay. May na, mabit lang. Dara sa taggagatal ti sumsum ko nga gipadamag. Napaya, hindi mo nang data. Anya ti bagayo lanang. Kasla na kay kinamat ti pitupodo apato. Ay nabarok, saan mo't gayam asigurado no katugangam ni Abalayan Anton? Ha? Ni, anya ti kayo asawan? Ada ngamin nasagap ko adamag may papankin ni Anton akatugangam. Anya nga dito adamag, may papan ka ni tatang. Ada gayam sa bali akaayan ayat ide, day asawa ni Anton. Kat sigun ti damag, masikog kano ide ag kasardakin ni Anton. Anya kumangin o kastaman. Ay tinadumak at agidan pa yan ti bunyag kan kasar. Di mo magets ti kayat kung ipaawat keng ka. Anya may naita aya. Mabalin asaan aputot ni Anton ni Camila nga asawam. Kat no kastaman bilang ti damag, ay kat saan mo akatugangan ani Anton? Anya, unay daytan ka. Unay na kinachismo sa'yo, nanang. Haman! Mabalin apod no ti atap ko. Ay, pang-aasi yaw. Di ibagbagay ti sabali dahi tang atap yaw. Sigurado nga agburak ti dara ti katugangak no maiwaras dahi tang ibagbagayaw. Adon na tinakaistoryaak. Anya, ay punay dahi tan. Agagatil namin tingiwat ko. Nujak may bagati masagap ko adamag. Unay dahi tan kaka. Nagbayag mutan ni tata nga sumangpet. Nujak pa'y lang mauray kalpasan ti sa nga pula minutos. Agawid akon. Baliwak tulangan ti umay. Kawanan bain mabagkil kao. Tatang, apaya makapungtot kayo. Adaak dito itay pa'y amangururay kada kayo. Nasaya at imay ka dito'y balay, Camila, anak kao. Ada ka di problema yu, tatang? Liberta akatugangam ti problema ita. Anyat problema yu kan kuha na, tatang? Sarsarita nakidain ka na ti tao. Napagla na chismusan di katugangam. Agburburang ita ti darakin ko na. Ha? Agasam, istoryaan na kano, posible asang ka nga anak. Anya? Ni, apaya kastangay ti bagbagana, ha? Nung kata salaysayakan ka ti amay. Tapno malawlawagan ta panunot mo. Tamangan no mamati ka mo ti palso at chismes ni Abalayan. Nanang! Oh, apurado kamot kim masidag. Ape aya? Nagwarasan iti lugar tayo ti impadamag yaw.
may papaniti katuganga kalakay. Anya kumangay. Sigurado akagura na kayo ni katuganga. Apay kumaagumura kag pay sumait. Ada makapanagnag ka masikog iden ti asawa na iding kasar na. Masikog na masikog. Nga mapanag na kanyo nga ron. Saan nga isot ya ama ni Camila nga asawa? Ay, basta saan asigurado nga iso ti ama ni Camila, period. Ha? Ay, nadaitan ka. Tatang, napagkalmam kadimot laangan tirik nam. Saan pa? Gumay gayab-gab pa ilang tipungtot ka. Iti salit akatuggangam. Una yun, tatang. Dila na subsubanan ti inumyo iti sa nga kapitira na lamis adanom. Nag-asam ayat padamag niya balayan. Pagdua-duan no anak ka. Sa jak mapalabas na diya kinagatal ti dila na. Mapanak ka ni kapitan. Ha? Anya ti gagarayo kin na kapitan, tatang? Ireklamok ti katugangam. Pagsasalitaan mo iti barangay ti kinachismosa na. Anya? Ad-addan nga agwaras ti saanyo akayat nga ipadamag na. No pa ibarangay yo ti katugangak, tatang. Sana mabalay na sana malawlawagan na ito panangitis-chismis na kanya. Iso nga ipabarangay ka. Ang sasarita kamay. Oh. Nagkapambakit. Ita ka lang si Mangkoy. Naggapuak iti balay da, tatang. Naibayagak ijay ta pirmi nga high blood ti amak gapu kininanang mo. Taapay. Gapu iti kinagatul ti dila na. Nakasta. Amon ni tatang mo. Sarsaritaan ni nanang ko kadagiti tattao. Una, isungarod anapan kini kapitan. Anyang itimbaga na ka ni kapitan. Mapan na ireklamo ni nanang mo. Takayat na pagsasaritaan da iti barangay ti kinachismosa na. Padanyos na kano. Anya? Ay, sana mabalin? Diyak kaya't madanyos ni nanang ko. Rubeng na laang amadanyos. Tabareng no isot pagbaliwan ti inam. Nalabos unay ti kinachismosa na. Nagatil unay ti dila na. Ha? Papanak iti balay da nanang. Ibagak nga mapan agkid daw iti pamakawan ka ni tatang mo. Barang isanod na ti reklamo na kontra ka ni nanang ko. Hoy, madadal tarikap! Di mo pigsaan tagtuktok. Ay, ina. Ni, Mayo nga minit ilukat na nanang. agore ka! Eh, Si kamot gayam tagtuk-tuk-tuk iti kasta. kung nakitayan no rin kayo mananan napan nakichismis. Madamdama, tinak panagsagap iti damag. Apay nga minaya. Anya ti bagam, takasla ka lamor uram. Adabad news nanang. Sa anak ng interesado, no nyaman da ita adakas adamag. Uray da kayo ti masiknan. Anya, unay daytan kaka. Anya kumamot nga ti pa kay ramanak iti dayta dakas adamag. Gaputa da kayo ang mismo tinang parnoy. May papaniti panangichismismis yaw. Posible asa naputot ni tatang Anton ti asawak. Anya, Ag high blood kano ita ti katugangak ka na kayo. So, napan nagreklamo ko ni kapitan. ha? Ay nagsalbag mo tunday takatugangam. Abalayan nakpay mo nga raud. Nagawan mo't abain nan ngay no kasta tinaramid na. Tinasayaat, mapan kayo iti balay da. Kasarita yaw ni tatang. Agpakawan kayo. Barang ibabawi na ti panangidarum na kada kayo. Kasangsangpat ko lang at nagtok-tok daw. Sino nga tamat yung maya sa kailay? Umaya ka! Agyaman akta na danon ka abalayan. Ha? Sika at chismosa? Nagawan mo to na bain mo abalayan. Chismusa kung kunam mo ton kanyak. Agpasumay.
Kansa narumbang nga kabain na iti kasken ka nagatel ti dila na. Oh, di mo ibagbaga kanya kitikas sa tamad di dayta. Amumot lagayam amanay. Apay nga raw asar salitain nak kadagiti tao. Apay nga bagbagam kanaw. Pagduaduan nga anak ko ti manugang mau. Agpay sumat. Masikugayam day di asawa, miding kasarmaw. Katidakes na. Adagayam kaayan ayat na asabali iday. Kat sanda pa yan nagsina, iding kasarmaw. Talaga ang nagatel ta dilam. Nakasagsaga pa mo't kadagita nga impormasyon. Ay secret. Padanyos ka, iti dahil ka kinachismusam abalayan. Apay namnamaan ngumayak to iti barangay. Never. Abalayan, never. Si kantulatan ti makisango kin ni kapitan. Anya, ay, unay day tangka ka. Nagkarokan. Mabitlaang. Ay naimbag tanadanon ka anak. Da kayo matgayam nanang. Sumrek kayo. Saanan? Dito'y latan ri daw ti pagsaritaan ta. Anya ka di ti bagayo nanang. Bagbagam tuman ni tatang mau. Tasay-saya atin nak nga balayan na. Nagalas ti panagsasauna kanyak. Nukas jay man ita ni tatang kada kayo nanang. Gapumutlaang itaramidyo. May sa kamot. Wano, si kama tinangsugsug iti amam tapno ireklamo na kiti barangay. Saan nanang? Ingkay bagay ti amam. Ano kayat na tinasayaat? Isanod na ti reklamo na kanya kiti barangay. Nanang, nasaysaya at no makapaglinawag kayo. Iso adiyo ko marigrigatan ti panangireklamo ni tatang kada kayo iti barangay. Ay, jak to kayat ti mapan. Oray agbura-burang itda. Oray niya ti mapaspasamak kadakwada. Sandak to ang mapilit a sumangaw iti barangay. Unay daytan nanang. Lakay, sigurado agumayubgub ti pungtot ni tatang kininanang mo. No ipaypayso na ti kunana asaan asumango iti na schedule apa nagsasango da iti barangay. Wala. Bayan bakit? Kasaritak to ni nanang. Napaklantumot ngamin at chismosa. Sapa iso tinakarit no may reklamo iti barangay. Siyempre, di na kaya ti sumangaw. Nadamag namot ngamin. Padanyos ni tatang mo iti dakkel o agsasarita da. Rebeng nalaang nga madanyos ni nanang mo. Gapo iti kinagatel ti dila na. Isarda mo man asang kaibaga ti kasta. Tawarasyak. Masurunak mo makangkangigan iti dahi ta balikas. Agpay sumot ngamin. Amom lang arudon ibagang palaang. Apay, kaya't mo man ti agbali na chismosa. Ha? Anya? Nanang, tapno agsubli tinapintas sa linangin nyo iti katugangak. In kay to sumangaw iti naka-schedule panagsasarita yo iti barangay. Kunak matadyak kayat, so adinak man pilitan. Apay nga min aya, di yo kayat. Awan ti kwartak kapag danyos ka. Wano pagmultak iti kinachismusa. Una dayta. Dayta kumati pinampanunot yo iday. Tapno inkaam nyo lakta ko man tingiwat yaw. Agagatil nga ron mo ti subsub ko, no jak may padamag iti kayat ka. Una daytan kaka. Talaga chismosa kayo no kasta. May sakamot. Imbis nga isakitnak, may sakamot nga agsasao. Tapno maadalan kayaw, maliksyon kayaw, sangon nyo reklamo kontra kada kayaw. Kunak matadyak kayat di sumangaw tawan ti pagdanyos ka. Di ka kadi makaawat. Dayta kumati kang runa na pinanunot yo iday. Nga awan ti pagdanyos yaw. No ada mangireklamo kada kayo ti barangay. Anya? Saan to sumangon ni abalayan ti barangay ti naka-schedule pa nagsango may? Kastamot ti ko na ti asawak tatang. Saan na mabalain? Kasano nga roda maayos ti ririme? No saan to nga umay agparang? Da kay tulatan ate mapan makisarita iji balay da tatang. Saan na mabalain?
Kaya't ikaw ngagmulta ni abalayan. Gapo iti kinagatel ti dila na. Isama sapol nga iti barangay ti pagsangwan may. Di nangarod kayat ti sumango, tatang. Ibagak to ni kapitan. Ibagak to ni kapitan. Pasukon na kanagiti barangay tanaw di abalayan ka. Ore man no bitatayan dan. O saan na kaya ti sumuraw. Unay daytan, tatang? Lakay, itangal daw ti panagsango dagiti dadakkel ta iti barangay hall. Awan mapasamak kumprontasyon bagay. Tanatangken ti desisyon ni nanang. Asaan nga agpakita iti barangay hall. Kunan ni tatang ko, ano di da mauray ti oras nga imbagada pa nagsasarita da, sukunin ka no dagiti barangay tanod ni nanang mo. Kunana mo. Oray anyat mapaspasamak. Awan makayam ken kuana. Ken di nan tulat ta kaya ti sumangaw bakay. Alakot para makita ang arod lakay. Ngam siguradok abagkatan dagiti barangay tanod, no di da maayaban a voluntaryo ni nanang mo. Apay di kay makaawat iti sao, da kayo a barangay tanod. Kunakmet adyak, kaya ti umay sumangaw ijay barangay hall. Iso nga gawid kayaon kadagiti babalayaw. Hindi. Nakamatidor dalatan. Awan mo't ti agkuti kadakwada pumanaw. Ay, adalakit di panggap da nga ramidan. Ketap no mapilitan nakasumango iti nagreklamo kanyak. Aramiden da dya apanggap da. Ay, sana mabalain. Umunag iti balay ko. Ala at tibunang kat ilayat ko kadakwada. Kita at man no di nagtataray. Agsagana kayaw. Awan pa nagiti barangay tanaw na panang sukon kanya palayan. Talagan sa adi da maayaban. Kunada mag bagkatin dalatan no di da maalukaw. Ni kabilang anak ko na iti umawawag. Hello, anak. Naurayo ka din ti katugangak dita barangay hall, tatang? Saan pa'y nga raw? Ngampatsek, ngay paypayso nagiti tanaw ti mangbagkat ken kuana. Amangiyag dito barangay hall, no? Di dalat ta mayaban. Alakit sapay lang ko mga rod ta makasango yung mutla ang tatang. Kat agkakapya kayon. Masigurado nga umay. Kamatin kayo! Di na kita rayan! Sangwendak no talaga malalaki kayo barangay tanod ni Kapitan! Sangwin nyo na ito'y sumilsilap abuneng ko! Kaas-asa na ito'y! Di yu itarayan ni patay! Anday ko! Anday patiklubak! Anday subsubat! Anday! Hanya ti marikap ko! Agdadrarating ngiw ko! Ay na! Apay ngay akas to'y tingiwat ka. Kasla napisang mat, kasla limawa. Ay, ina, dara-dara ti bunang, anapaklubak. Ay, nanatagbat ti subsub ko. Ay, anay ko. Anay ko. Nagsakit tinatagbat a subsub ko. Anay. Naibaga, may taray na kayo adagos dito ospital. Daitan ti magangganap nyo nanang. Limawan tingiwat yaw. Naputan narugmaan nyo ti tadam ti bunang ngayon kamat yaw kanang iti tanod. Day talaan, no ad-addan tumanen ti kinatarabit tingiwat yun nanang. Gaputa limawan iti napasamak kada kayo, limawat ang iwat yo. Ay na, saan man na naitamo ti ibagbagam dito'y ospital, si Camila. Tadadala nga sumakit tinapigis ang iwat ko. Ay, siguro, do samon na ita napasamak ken kaabalayan. Gapo iti kinangiwat mo, limawalakat nga rudan iti pan nakabigis na, gapo iti ibunang nga narugmaam.
Abalayan, pakawanan na ka din no inchis-chismis ka man ide ka dagiti tattao. Kat no pudno adusak daytoy, wano inapit ko ti imulak. Ay na, pagbabawyak, dagiti nararamid ko abalayan. Promise, ibagbagak ti pudno. Isu apang nga asiyo amin tapakawanundak, iti kinatarabitab ko. Wanain. Oh, naikat kami na tanak kinagatal ka dilam. Ditan papagayam tinagibusan, ti pakasaritaan anapolwan. Nagatal adila. Ito'y drama tayo, unay daytan kaka. Manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo. Ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan anapolwan. Pagpambar mo ti kabagyam. Dito'y programa tayo, unay daytan kaka. Ay, itay kapayasak sa pulen balog. Adda kalagayam ditoy, nagawan mo na ba mo? Tingiyot mo bakal. Ilawis na ti kabagyak. Di ka anakan ni Rose. Rose ka anakan. Ni bakit ka? Kasta ka di, Uncle? Da kayo matgayam ta asawa ni Uncle. Itala makita kayo, nana. Auntie, kunak ko ma. Ita ka mo lang amin nagbakasyon dito'y lugar tayo, balasang ko. Bakit? Agawid ka. Ta sa kapal lang ti makaamoy ti sanga elita. Tanay, kababain mo't ka ni kabagian no, panawak ina kat inawis takmay. Sige ang arod, no isuti ko nam. Balasang ko, panawan kayo pa'y Wananti, okay lang. Na. Tinusilapan nak ni bagat iti nakasaksakit. Diyak mo nga adda ka kaanakan. Luamok la kumadi itay payagsapa nga adda ak ditaw. Biglaan nga min daytoy ayo umay ko, Uncle. Agbak and forth ak mutlaeng. Kasta ka day. Wan, Uncle. Imayak lang ang itirasyon kan kwarta dananang kan tatang. Kaya't kumut ida makasarsarita tani, agawid ak mutlaan. Kasta? Wan, Uncle. Inayaban lang arudon ni bakit na, di pa'y laagawid. Saan mimot nga inawis? Nay, ada ka di ibagbagam kabagyan. Ko, Uncle. Agawid kayo, tani ay ayaban na kayo, ni bakit yun? Unay daytan kaka. Apay mo't dadya at tao, manong. O sino? Ni Uncle Timbyong Apay aya? Saan mong samot nga inawis? Saan mo ta talaga? Idi sinukon ni bakit na pinagpambar na nga inawis yo. Kasjay na dayjay. Numakasay op iti Paskal. Mapan nga oray saan na nga awisan. Sumarnon tumot ni bakit na nga unget ta saan na nagpakada. Inton kwan, pagpambarnan jay akin Paskal. Nga iso ket inawis da nga oray saan mo. Nadlaw ko nga rod itay. Nasubsuban adagos ti pungtot ni bakit na idimbaga na nga inawis ko. No kabagyan nga min ni tatatim yung ti agawis. Palubusan ni Nana Narda tama ba Kasta ka di? Woy, agabuso mo't tatatim yung. Kanayon nga ulbudan na ni bakit na. Anya? Unay daytan kaka? Nagpuskol tarupam timyong. Apay manan bakay. Daman basol ka nadya ka ambaw. Amom ti pagbasbasulam ta igagagaram. Ay unay daytan kaka. Uray saan da kang inawawis.
Nagpuskol tarupa madumarop iti pasken. Na, unay mo't ta dumarupan bakit? Katalaga mat. No sa anak lama bain kini ka anakam, pinagsasawang ka kuman iti sana malamlamot ti aso. Mabainak lang amin ka, takabagyam, angam agram kan. Ay, bakit? Maminsan pa'y nga ramidem ti kasta takitaam, ti saan mo pa'y anakit kita iti unos ti panagbiag mo. Ay, unay daytan kaka. Ay, da kayo mo't antinarda. Nakitam ng kalmaw. Makit-kita ko ta kanayon antay. Ay ti kayat ko asawan, ita akan nito. Ita ngamin na nagpukaw manan. Ay, biro kanyo karagitipas ka nantay. Un nga raw. Kunak anod da dito eh. Agkita kayo pa itipaskan dita, ta sigurado, masarakan yun yung kaltimyong. Di lagbain da dya tao. Basta pasken mapan. Ure awan ti awis ken kwa na. Nagpuskol ti panagrup-rupa na. Ay, unay daytan kaka. Nay, da kayo mo, Uncle Timyong. Wen baraw, siyak nga raw. Kagap-gapo ni anong tinarda dito, Makapungto tamang sapsapol ka na kayaw. Ay, kasday na daya tao. Bayan nyo laang. Kasanon no maluwan na kayo iti sango may, Uncle. Bayan mi kadilata? Well, bayan nyo laang. Siyak ti makamaw. Maluwan nyo man, kasta ka day. Ay saan Ano nga rin kayo tiaramidan niyo? Itaya yaw, ti bagiyaw. Day, apaykit din ngay nga itayak ti bagay. Kakaisula nga adasakak. Tumaraya ko na. Ay, unay daytan kaka. Day. Libakad ti sumungan. Nakita na kaon. Unang paisaw. Ibagayaw nga inawis na ka. Saan namin nga agungay? No ibagak akabagyak ti mga awis kanyak. Anya? Ipasubo na kami pa nga agulbod ang kan. Unay daytan. Imayak dito'y itay, kat kunada adida kamot inawis. Iso adida mo no sa dino tayan mo. Aman bakit? Inawis lak. Saan aya nga itay dinamag ko, Jerome? Kat kunamat, asaan nyo ngay nawawis, iso nga awan dito'y. Kwa, ante. Sandak nga inawis nagpaso itay sapsapulan lak. Ngamitay limabasak dito'y. Inawis dakaon. Dayta, tipod daw. Iso nga agawid kan bakay. Ta sumaruno akton ken ka. Sige nga ro, Jerome, kaanakan. Agawid ak nga roden Di na ko silapan ang bakit. Sumarunukan to nga roden tanay. Ado na titrabaho dya balay. Awawawawan. Danag mon aya. Nalakalaang dayta. Para makita tilay mo itong madamdama. Ay, unay daytan kaka. Di kalaagbain mo't bakit? Sika ati rumbang agbaen. Uray di da kaw awisin ngamin. Mapan mo ipilit tabagim tapno awisin da ka. Ay, unay daytan kaka. Sikalang ayat yan dabain na. Amok mo tagbain Sapay lakuma. Ha? Uray kabagyam. No di da ka inawe sang kamapmapan takababaen. Isumay. Sa anak mo't amap, mapan na awan awis kanyak. Apay nga ron nga bagbagada. Amapan kalata uray awan ti awes. Nadya, timakun ko na nga, impromptu. English na dya bakit? At ti kayat na asawan, kat biglaan. Kasano ko mabiglaan? Kano ti pasken, maplano, sakbay ang maaramin. Ay, kasti na dya bakit? Di mo tumot maaw-awatan.
Ay natimyong maawatak ti garaw mo. Ay, denggenak pa abakit. Kasto na jay. Noon naira na alimmabasak kat nakita dak. Awisin da kaon. Sa mapanak mo ta narigat timang pabaeng. Dayta, ti saan mo ang napanunot? Nakita da kagayam, di awisen da ka. Narigat mo't no di da ka awisen ka, nakita da ka lang arudan. Ngumadakan ka no mapan ka mo't adagos. Ta, kaslamakan dayta, ano panangan ko makitlimabas ka, kadaw yan nga awisen da ka. Umay ka, tamangan tayo kunada. Alangan mo't nga dumuklos ka la adagos iti panganan. Ulit na dumuklos ay. Kasta, ti kaarig na, dahil biglaan nga awis nga ibagbagam. Umay ka pa'y dumagas, kunadalaang. Isuasaan ka dumuklos adagos iti lamisaan. Unay mat dahil ta dumuklos asa omon bakit? Ada ka mo, Timyong. Wan ikay, Asino tinangawis kan ka? katno da kayaw. Ay di nakman pagbalin na nakabaw Taan na lawag pa ng kristal ti panunot ko. Ay, unay dahil tan kaka. Iso adi na ka daw awisan. Tapagpambar na kami matan na kapagyam tunggal adapaskan. Ay, isan mat ikay? Amom nga men, ano kabagyam ti mangawis kan palubusan na kaninarda. Ngam no sa bali at tao, kat may turad na kapag sasawan iti sango da. Ay, iso nga ron nga ibagbagak nga inawis da. Tadyak kaya ta maibabain kami adwa kan ni Narda, ikay. Kapay nga minaya, tanagalisto ka mapanitipas kun ti tao. Ay, awan mabalin ko at awisin dak, Mike. Ay niya nga awan mabalin nga bagbagam. Agsaan kamot Saan tado ti trabaho kunamot Saan na day talalistom, amapan makilamaw. Unay daytan kaka. Awan laka din ti sabali akasukar day ta abalikas ikay. Nagala sa dingdinggay. May bagay, itinagalas nga ramid mo. Ay unay daytan ikay. Panawan kay manlangan ta mapilwana ka. Napay, di mo kaya tadenggan ti kinapudnaw. Denggam, tapno mo ko o kiti kaunggam. Imo ko ok nga rodan. Kasla maparparan tito lang ka iti panagsa sa uyo agasta. Ay, unay daytan kaka. Bakit? Agpakadaak tapno awan pakabasbasulak. Papanam, Awisan na ni pari Oscar. Bunyag di buridak na. kababain. Saan ka amapan? Tasyak ti makamukin ni Oscar. Ibagaak nga do ti pakakumikuman ta. Anya, ay nagrigat ti mang pabain bakit? Nagrigat kunam. Kituan. Kanayon naktupay a pabainan. Amin nakiddaw ko kat pabainam. Awan mo tikinid daw mo pinaay ka. Kanayon akidawag asaan ka adumarup iti pasken ta kababaen. Ngem pagaayat mo mat. Pagpambar mo ti kabagyam. Sa bali mo't aray ta bakit? Timyong, kasinsi! Nay. Ti kasinsin ka. Umay kayo kung ipag ta nabasit pas karmay. Umay kayo itan. Sakay ta anak pa itayan ni kasinsin Ramon ta awisak mo't ina. Pasken man na dayan bakit? Nangig mo ba? Inawis nak ti kabagyak. Anyat makunam. Na, dadawagan ayaday ta Timyong. Kaano pa'y pinaay ko ti awis ti kabagyam. Amom day ta. Ngem ore awan pasken ti kabagyam. Ibagbagam nga da pasken datap no makalusot ka lang. Kaano nga tangagbalbaliw ka. Jak amon ti aramideken ka Timyong. Ngem daytoy ti makunak.
Urayam, akabagyam mo lang amis mo timang supalpalken ka. Iti kinalaing mo adumuklos iti punsyonan. Saan kun nga orayan na mapasamak na ita bakit? Basta saan na kumabot na paritan nga uminom iti basit kan agpulutan iti adaw. May pagakon. Basta dito yung bukod ta pagtaangan uminumak mo ta kan agpulutan na. Iti kasta saan akong nga agbirok ijerwar. Adamot na mo. Apay nga italaang nga mapanunot mo dayta, adito'y laangan balay ti uminumam. Kastay ko na ako, no kabagyam nga minti mga wisken ka, si papalubusak tamabainak, ngam saan ka kumamot nga agabuso, tapno nasaya at laang tilangan ta nga agasawa. Ha? Tiriga na nga men, kat pagpambar mo, ti kabagyam. Angam, no isukat nak iti punsyon, kada awes, ay makaamukan no isukat kamutan. Oray mo daytan bakit? Ditan gagayem, tinagibusan, ti pakasaritaan na napauluan. Pagpambar mo, ti kabagyam. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Manipo di ti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan ano pauluan, no agkurri ti kinaapal. Dito'y programa tayo, unay daytan kaka. Nagpasikat na dya, bakit? Nay, kano pa yan nagbalin ka amang kagamod bakit? Sasawam mo? Dumayamudum ka kasla mangkukulam. Asino ay ti kulkulamag. Mauyong kamot. Asino ti orasyonam. Uno agkarkararag ka. Masursurunak lang arudan na yun nampay. Ipaspasikat ni bakit diling asumang putin di anak na. Kunamutlan aggapon iji abroad. Di talaga yung Manila ti paggapuan na. Akit apalam manan? Pagan anok nga apalan, Manila laang ti paggapuan na. Imbag kumaan, no aggapo di Amerika, tamamati akpay. Una daytan. Tila pakasikuram bakit? Masurunak nga rod. Masurun kay ti tao saan na masurun kan ka? Maday ti kasta. Apay ayata masikuran ka kanya. Oo, makitam dayta. Di mo kayat amasikuranak ken ka. Nga masikuran kay ti pada matao. Ngawan mo't ar-aramidin na ken ka. Diyak kaya ti pasikat kan agraraman. Maawata kung bakal. Di mo kayat ti pasikat ka nagraraman. Tati kayat mo, kat sikalang ti kasta. Ay unay daytan kaka. Nakapasyar kayo manana. Umay ko itadtay pasarabo yukin ni Kriste. Nagapo na nga eh. Naggapukin ni Kumari Diling. Madto. Dayto yun Dayta. Agyaman na ka na. Ibagayin to ko ni Nana Diling. Agyaman kami unay. Sige tenak nga rudin anak tanig. Dardarasak nga med. Nga may ko lain tutoy pauit na Diling. Para kada kayo. Bareng anong magustuhan ni Christy. Kat saan ton nga agur orasyon. Agurasyon? Ay kagayam. Ay, dumayamudom ang maluksaw ka Nana Diling. Apay ngay? Umapal man na. Laglag nga ubeng. Anya ngay ti apalan na kadakwada. Mauyong mo't day ta at tao. Kita akman day tayong tada. Makitam. Excited ka makakita. Siyempre pasarabo ko naman. Luktak nga rudo na. Sige. Bika. Day talaang. Saan ka amaragsakan? Pagan anok may dayta? Saan mo't aday tay sabon apara kutis porcelana? Day tamot nagalas. Nay, ada pa'y lotion kas ka na makmakan. Day ta lotion nagalas. Nang tada pay laang kasta
kamot lagayam. No, unay daytan kaka. Among bakay, uray kanunong manasagot no nagtao diti puso. Apresyaran kan pagyamanan dayta. Maka-apresyar. Ay, awan kan bakay. Kwarta mo tinaygatang karagit asagaw. Pagyaman ka, tinikanda ka. No saan da ka ngay nikan? Amang no adumanan ti saom. Ulitak, Mark. Nasaysaya at adidak inikan tamasurunak laeng. Nay kita ma, no 20 kayo a tao ang nawarasan iti kasta. Manon nga na jay. Dakkel mo na kantidad ah. Isuasan ka nga reklamo, ta padawatan da kalaeng. Sa bali kumaat, intad da kanyak, saan akasta? Nene, pagbalin lang, ay ina nga unfair no kasta. Kahit si kangay nga raw. Anyamot nga, tinaitad mo ka na kwada. Awan, isuasaan ka akong didilaw bakit? Unay daytan kaka. Anak, nadamag ti madi nga style mo. Anyat sasawin nyo, tatang? No ikan na kay ti sagot ti may sa tao. Suruwam kagyaman kan mga presyar. Nga urayan niya pa day taamay tadkan ka. Imbaga kaya nga men, ngay kandak itinagalas. Na, sa balay ti ugalim anak. Anya manon ti parwarin nyo, tatang? Maday ti kasta. Madmadi aja agi padawat itinagalas. Ay, no magdaday ta, saan da kanton nga ikan? Nasaysaya at pay Tapnawan ti pagsaksakitan tinakom ko. Na, unay daytan. Sika tinikan na, sika pa'y tagsakit tinakam na. Just kay arik na. Bakit? Apay, di mo kaya ti trabaho? Anya trabaho. Ka, agsapsapol ni Mrs. Paulina iti katulong. Anya? Katulong? Anyat pagkit kita ang kanyak pigad? Unay daytan kaka. Laisam samat ti may sa katulong bakit? Anyat pagkit kita ang kanyak cheap launay? Among bakit? Nadayaw day ta trabaho. Ngamin, kaslang trabaho kamot lang iti bukod mo apagtangan nga agluto, aglaba, agdalos, kan dumapay. Ay, oray jak makaigamit ti kwarta no kasta akita ti trabaho. Anyan? Amom, Kriste, bakit? Adayaw, anadaydayaw ti trabaho ti katulong. Ngam ti babae, mapan agsala-sala dita makin inarakop iti agduduma alalaki. Di nakman pilitan. No kayat mo, si kanti sumrek akatulong. Unay daytan kaka. Anak, nasaysaya at matlaeng nutulungan nila kay mo ng trabaho. Ay natatang, inasawa nak ni Mark, tapno palamutan nak. Saan kat asyak timang palamut kun kwa na? Saan akasta, anak? Masapol nga binlulig kayo tirigat kan ginawa. Taday tati sinapataan niya o di nagkasar kayaw. Adula, amin. Anak ka, ikatam ti madya ka babalain. Taday tati mang dadaal kan ka. Uray puutam ti sao. Ay natatang, saan asyak ti suruyo? No kayat yumot ti mapan agkatulong in kayon. Ay, unay day tananakaw. Jak amaw no asino titimaw tawidam. Saan kami ba't akasta kaninanang mo? Just kay. Mark, anak, bagbagam man di asawam. Nagrigat ti kasjay, aglablabos. Awan mo't lati denggan na nanang. Di nanto pa ipangag ni tatang na akatugangak. Mas daawak. Saan mo takastay dinagamam mo kami?
Kinilatis mo pa'y kumaan na imbag ti kababalin na, sakbay ngay nasawam. Umak pa yan, nanang. Ah, ay, sa bagay, oray siya, maumak mo tan. Awan, ti sana maumakin ko na. Tano agkurri ti kinapal na, kat grabe. Mangibabain nga rod, oray kumamot no adda mabalin nyo adwa. Dahil tangarot ti pagbainak na. Talaga ang mangibabain. Awan mo't ti ipangag na asaw. Ay, kano kasta ti asawa makamukan. Ah, bakit? Apay nga inistorya mi ti sabali at tao na iti banag anay itad kan ka. Dinak man dila-dilawan. Mane, ti kasjay. Istoryam ti pananguyaw mo iti na itad kan ka. Apay nga min ngay kandak iti nagpapangit. Pati ga intad ni Mimi Abadom. Inuyaw kan inistoryam pa kat nagpintas mo't pa jay. Kasla ginatang nala di tag igid. Saan nga gatgatang ni Mimi iti igid? No iso ti aggatang, basar, no, department store ti paggatangan na. Kan pilpilyan na ti gatgatangan na. Oh, jak lapat yun dayta. Makita mo tinalagdak na saan? Bakay, no sagot, kat ilalaem, kan apresyaram kunak manag. Apay ay takas ti ugaling. Nagalas. Makauma kamot, sang kadilaw nak. Ay, jak amokan ka. Mababain ako na talaga. Okat, papanam ngay. Ilang ilamang tiropak ta mababain ako ni Aramid Mao. Anya? Apay nanang, nagbastos mo di anak yo. Anya aya tinaramid ni Mark. Nagpatnag asana si Mangpet. Damagem adi tabagem. Agpada kayon samot nga ginabastos. Ay na, Kriste, dayta apa nagngiw-ngiwat mo, pagbabawyam to. Nagalas to galim nanang. Sumangpet to man lang dayja lalaki ta karakaramutak tirupa na. Sa dino ti papanam ako nam, anak. Inak pa lagi jayan da ulitag akabagis yaw na na. Agyana ki jayan, aging gaasan nga agbalbaliw ni Kristi. Nasaya at magtapno agnakam. Talagang ikakti pagnakman na. No saan latang agbalbaliw, saan ko nasubyan? Ay unay kat ngaminin aya, just kay. Tatang, di naksamot ton ay ayatan ti asawak. Makalawasan asan ang nagpakpakita kanyak. Anyagay tamok dita. Alam no siya kamay sa. Husto, tinaramid na. Tapno makasorsoro ka. Makaamiris ka. Ha? Tapno ibagakin ka, Kriste. Nulaglag nga asawa ni Mark. Kinabil na kakuman, sana ka pinanawan. Kantisan tayo nga amaw. Ang mga no nakasara ka, ni tinasingpot, kung nagagat ang babae. Saan apod no day ta, tatang? Saan apod no day ta? Anyat mabalin mo ngay, lupod no reta. Saan, tatang? Ay, awanay, laladawon ti amin. Katnusan kalatang agbalbalew. Talaga, ngay sukat na kan. Tulungan dak, tatang. Kasao tayo ni nanang. Tatulungan na kamang sapul kin ni Mark. Ay, mabainak akong di patulong. Sa kalpasan na, isumot lang tati ugalim. Ay, sana. Saan, tatang? Agbalbaliw akon. Tulungan dak amang sapul kan makisarita kin ni Mark. Pangaasiyo. Apaya sinurot mo ti apok dito'y baray ko? Lola, ang pakaasi ak ngirwaryo ni Mark nga asawak. Asawam pa'y aya di Mark nga apak. Asawak a Lola. Ay nagkuna. Kano nagkasar kami mat.
Ay, oray nagkasar kayo. Tasaan na kan akayat. Anya? Oray siya. Naamwak ti kinadakas ti ugalem. Jak kayat ti kasken ka. Iso pumadaw kan. Masyan kayo matakanyak, Lola. Ay, awan ti pakapakasay. No bastos nagpakpakasay. Agasam mo dita. Nakauyaw ka pa'y kanaw. Managtagibasit. Tarabitab. Kanawan panakapnog na. Ay, da kaya ti kasta babae. Iso nga agtalaw kan. Agkarkariak mo ton, Lola. Kunikari kiti sangwanan ni Mark agbalbaliw akon. Ay, kaya mo ti agbalin nga ron akatulaw, ha? Amak, nga uyawin pa ti may siya katulaw. Pagbabawyak na gijengin bagbagak, Lola. Amangan nga men, no awan ammom at trabaho, iso akasta ti bagbagam, nagalas ti kababalin mo. Pagbabawyak amin nun, Lola. Ay, jak ammo, no patsin na ka pa ti asawam. Lola, agyamang ka sa nasingpat ni Mark nga apok. Saan nakaapulos nga inapa? Saan nakapaya kinabkabel? Pinanawan na kalaang. Tambok, asan na akayat tirire? Kan saan na akayat nga raw tagkabili ti asawa? Isaw, amakamukan, amakisaukan kwa na, no kaya nakapay. Awan bibiyang kaun kan ka. Ha? Unay mo daytan, Lola. Ditan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan na napauluan. No agkurri ti kinaapal. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Manipod iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan arapauluan. Babairo. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Apo! Mang Nicolas, gumatangak man. Babit lang, damang lukata. Naimbaga bigat yung Mang Nicolas. Kastabot kan ka, adeng. Sigurado ang nagasatak manan itangal daw. Ta sikat ti umuna manan amang busat dito tersina may. Anyat nga tangam ading kao. Kape, asukar, gatas, ken sabon. Agraman shampoo, ken toothpaste, manong. Dahita, kasla ubing tiriknak tong kalawagan nakitimanaw. Ta, saan ka kasla ka nagitidan? Duma customer minita at tiawag da kanya kit nakatangtang ka nga tahata. Di la mabalin nga rod nga da discount na dagiti gatangak, manong. Oray ta, siya mo't gayam ti kas lamang papaubing itirik nayo. Ay, sana discount ti magunod mo kanya. Ludikat amin nagitim magam agatangam kat saan kumanon apabayadan. Itid taon alibre nagiti gatangam kuma labli ading kao. Wow! Unay daytan, kaka. Anyat ko nam, lovely. Saan man na pinabayadan nila kay Nicolas dagiti gatangam ko may ti tersinada? Juan Robert, Andan samat mulmulloong na di alakay. Di pa kit malugin ti tiyanggida no masansan na kastataramid na. amum ka din o nyat rason, amasansan a libre dagiti gatangak ken kuana. Anya nga. Krasnak! Anya, ay unay datan kaka. Daya kinalakay nang. Ada pala rugsona. Ay sus,
Nakarkaro pa yung agkabanwag ti kinarugso da di alakay tapna mom. Pagkunaam. Nangag ko isot topic idi dagiti ko kumpadre na. Kunada, anaar-aram ng bakas da di alakay Nicolas. Nya, ay, unay daytan kaka. Uwan Robert, napaklan ka no a babaero nila kay Nicolas. Ay, awan, uray kasanot pa ulit ko apa ng bilang dito'y naglakwan ni Nicolas. Talaga akurang. No, ibasar ko itinabilang ko a produkto. Idi saan pa anang lukat dito'y tersina. Wala. Talaga nga, Agud-udit kan sa manay. nalaingak matitikunak iti matematika. Ngam oray kasanot pa ng bilang ko dito'y naglakwa managmalmalam. Kurang. Anya, ay, salot kamot mundang. Iti dahi tangay bagam. Kasladyak amot tiyag supply. So nga adamanan po kaw akas iti kunam. Mabalin gapo iti panagsuplem ti nakaalaan na. No saan ka gapo iti utang. Sorsurat kumot anasaya at nagiti utang. Ay, mundang. Amam, analalaingak ngam sika iti matematik. Ta iti nagkaskwilaan ta iti elementarya. Saklat ta ti pagsaksakaram no may papaniti mathematics. Nalaing kang agpaiso iti kwinta. Iso mas da awak nga rod. No apay amasansan amapukawan ka. Anya ngay tirason. Dayta, naipaskil kon iti tirsina miti inaramid ko akaratula. Anak kay suratan ti balikas saan kam ngagpautangan. Siguro ket kanayon nga ada umutang iti asawa kadagiti tagilako may nga malipatan ng ilista. Iso amasansan amapukawan. Mundang. Nay, ando na ata iti sangot ti tersina ya o karatula. Ay kaano mom tagbasa saan mo adamagan. Masak man nga raw. Saan ka ngagpautangan? Ni, kastagayam tinasurat. Manipod itangal daw saan kami ngagpautang. Apay, atidug unayin ay atilista nang iti saan ngagbaybayad iti tersina yaw. Saan mo't kit di Taman manumot at dalistaan na. Ngamga po nga raw tamasansan na mapukawan ti asawak. Iso nga ingkedeng kon adi kam agpautangan. Anya ti konam Robert? Saan nga nagpautang dananamundang iti tersena da? Uy, tanakadakdakkel di karatula iti sangot iti tiyanggida. Nailanad iti saandan ngagpautang. Unay daytan kaka. Sapay rantak ti mapan umutang iti bagas. Ay, mapankalangan iti sabali at tersina. Mabalin na pautangan da ka. Ngam no iti tersina da bakit mundang. Never na makautang ka pa. Nga ta? 100% lovely. Ti kunam. Nay, nagsasaw ka. Kasla napigsa ti mo iti tersina da bakit mundang. Talaga napigsa ti pul ko. Tadayjay alakay Nicolas. Numayra na nga isutag bantay. Ay mayat Anya? Nalipatam ka din krasnak. Krasnak unay nila kay Nicolas. Kat uray anya ti utangak iti tersena da. Sigurado pautangan nak. No saan? Itad na paikit din alibri Ay, unay daytan kaka. Dayta ti pagpukawan nila kay Nicolas no iditan ni bakit mundang nagiti pautang uno lako na. Ay, si kagayam ti makagapo lablay. Una daytan. Agpay sugayam ti kunan ni Robert. Nga adda karatulay ti sango ti tersena yo, Mang Nicolas. Adi kayo nagpautang.
Aramid ti asawak na ita, aday. Sapay umutang ako may tibagas. Anya, umutang ka. Una, tawan ti isaang ninanang ko. Tabartek tulong mo't ngamin ti amak. Iso amasansan amay busan ti karga ti pagbagasan me. Mano kilo ti utangam aya, ading ka. 25 kilos kumamanong. Anya, ay, pasensyakan ading ka. Talaga adi ka pa utangan. Ha? Apay nga rod ngo misisem ka mangibaga di nakpautangan. Tapno saan ka makagura iti panangibagak. Nak man langan di tabangir at tersena. Ah, Napipiyapay di tatapautangan dak. eh, Sige manong, inna ko. aguray ka ading. Saan ka pumanaw? Sa ilaw-lawag ko ken ka. No apay ako nak, adi ka kayat apa utangan. Anya nga minti makagapo, manong Nicolas. Gapaw, taited ko alibre, ti ibagbagam abagas nga utangam. Iso ako nak, adi ka kayat apa utangan. Agbayso, mang Nicolas. Wain ading ka. Iso asaan ka nagpasugnod wan. Agam, kabaalam ka na'y ayawin ti 25 kilos, ili balayaw. Saan amanong ngam awagak ni Robert? Arkila at ti tricycle na. Taisot pangiluganak iti ipadawat yu abagas. Manungay ti arkila ti tricycle ni Robert. Kaya't namut siguro ti talugasot. Ngam ti pagdaksan na. Saan nga umanay to'y naibulsak a kwarta? Ay. Saan mo napakaringguran ti pangarkilam iti tricycle? Ta siya akong ti mangta di ti pagarkilam ading ka. Wow! Unay daytan kaka. Agbayso, mang Nicolas. Why? Adtaw ti talugasaw. Ay, nakababain samot no awatak dayta. Manong, tama nga no jakton makabayad no agsingir ka. Ay, saan kanto asingiran ka iti amin nga ititid ko ken ka ading ka. Sakpay ken iti makautang ken ka. Ano? No. No anya? Apay adeyo ituloy, manong Nicolas. No. Makiinayat ka kanyak. Anya? Ay, kunak tupay ket, mang Nicolas. Krasnak magayam. Nabayagay. Ngam itala nga may kanak iti turayd anang ipudnoken ka ading ka. Ngam no kaguranak iti dayto nga impudnoken ka. Ay, ibabawik mo tayo, ipadawat ko kuma 25 kilos abagas. Anya? Ay, saan manong? Di mo ibabawi, di ipadawat mo abagas. Saan agumura itinaybagam kanyak. Tanabayag mo ta naman madlaw ko kursunada nak. Ay, agyaman nak ading ka, no di nakagura. O anya, maayat nak nga raw. Si aasawa ka mo't, manong Nicolas. Diyak kayat at agbalin akabit. Anya, no kasta, saan nak amaayat? Diyak mo't ibaga, saan ka amaayat? Ta mariknak mo't anadungo ka. Ngamkit di, tay kunakon, diyak kayat agbalin akabit laeng. Anya nga raw, di kayat mo amaaramid ading ka. Sakto lang makiinayat kan kamanong Nicolas. No makitak to na may sakan abalo. Ay, unay daytan kaka. Ngam ala, no, isuti ko na makit. Rugya ako ninton rabi mangidaw-dawat. Asa pala ko mata mabalo akon iti mabiet. Unay daytan kaka? Mundang, umay ka man dito. Mundang, Apay aya, makapungpungtot ka mo't. bakitan kan? Yung awan latta ti pakaragsakan kin ka. Nakapapgan itatoy linuto masidasa. Salot ka mo't Nicolas.
Awan lat pakapudpudnuan ken ka. Kunam ngawan ramraman tilut-luto ka dinengdeng. Iso ani na yunak basit ati asin na. Ita kunam manin anapgad. Talaga kita di maamot aglutaw, wiset. Nak, apay ngay. Imbarsak mumutin ti kasirula ngayon ti linutok asidata. Awanin ati dinengdeng kaon. Gapo tajak kayat asidaan tilinutam. Nagapgan. Awalat pakaiaywan kan ka. Salbag kalaklakayan. Apay ngay ngap apaan nakmutan. Inangin sam tautek mau. Apapaan nakmutan kapulay ti dinengdeng anakapgad kaw. Nauma-account kan ka. Anya takunam. Ulito man. Ang mga nagkamaliak lang iti panagdengag. Saan ka ang nagkamali iti panagdengag? Ta saan ka matatulang? Nukasta. Kauman na kaon. Why? Awan pa'y lalaingamot ngaglutaw. Isa sa anak alumukmag. Tandakmot maimas timangan ka nang itinut-luto mataraw. Salbag ka. No talaga di mo magustuhan ti lutok. Apay nga raw, nga oral ag bukiran ti pusig mo, numalpas ka amangan. Kunsan la deta? Kalungum tupay la ti mabatay. Yan. Saan itan bakit? Nauma ako namang mga niti sana na imas. Salot ka alaklakayan. No ka ano pa'y nga mabot tayo ti kasto ataw-tawan. Iso pa'y ti panangibagamit ti dayta. Urak lang na riwag, tinong panakwas tayo. Dayta ti rumbagan ka alaklakayan. Salot ka, gapoy tinay tungin na ramin mo, ang sinatan. Anya! Why? Kasipod kinaubing kaw, italangan na tong paak. Maluksawak, itinaramin mo kanyak mundang. Isong ang sinatan. Nay, nanamundang. Apay ngagsangsangit kayo. Ang sino, ti minatayaw. Awan ti minatay mi barok. Ha? Anyaw ti pangsangsangitan niyaw. Ang konsumisyon ng unay ita, kinitatam Nicolas. Ha? Apay na. Nagapa kayaw? Wan, kat saan lagagangay nga apa? Talaga nga apa? Natungpak pa ikindian ni tatam Nicolas. Gapoy tiluksaw ko gankwana. Ay, unay daytan kaka. Saan nga ang angaw nga apa daytan no kasta? Talaga Italaga madamag ko nga agapa kayo. At nga may tinagapaan niyaw. Gapula ang itinaapgad ka naw, adinengdeng ko si damay. Ngumsan mo't anapgad iti kunak, kalkalaingan na laag mo't. Ay, amangan na da sa bali makagapo na. Jakam mo ang mas daawak unay barok. Tagapulang iti panagaapa may, kan panakatungpak kan ko kunana kidin nga agsina kami. Anya? Ay, italang agapa kayo kanil tata Nicolas. Dagos nga ibaganan, ngagsina kayo. Uwad garod barok, isungag kun konsibisyon ak unay itakin ni tata Nicolas. Isumutan ti mangibagang agsina kami. Ay, at dalakit di sa bali unag ama kagapo. No apay kayat nangagsina kayon. Anya ngay ti amum amak agapo, Robert. Na kayo matlati ng istorya kanyak idi. Anapagla na pa ba iro ti asawa yaw. Ay, paliiwan yaw. Si iman yaw. Tamang andan sa bali apag mamauyungan na. Iso kayat na kayon ngay sina. Unay daitan ka. Uwan ngagpaisaw. Posible daita, barok. Si imagtuman ngagpaiso ti garaw na ni Nicolas. Tamangan no daman ng babae na. Iso anay baga na ti panagsinabay. Nagpakaadaak itay kini Nicolas arumwarak. Ngam di na amo ang nagkulubak dito'y tirsina may. Dito iti pang simak kun kwa na.
Tama nga no agpaiso nga da babae na. Sigurado adinak makita dito'y likod ti kabinet ang naglemengak. Dahil giant ti salot nga asawa. Mapanon agtugaw iti kahera. Ada tricycle ang nagsardeng iti batog ti Tersina me. Good morning, Manong Nicolas. Limot gayam lovely. Day taing tulog ti tricycle. Ay na. Apa yan, nagsiksimutan. Naka-shorts. Iti nakakitkiting kunda kail ilot. Unayag Kanti blouse na pa'y ahanging makikita talaga ti pusig na. nagseksikan, lablay. Sigurado aboy na sakmanan itangal daw. Tas kamanan ti umay mangbusak iti Tersina may biyag kao. Biyag kaw, kunanak hindi lablay. Di nakmanaw awagan iti biyag ko, tadya kaya tagbalin akabit. Sikaway. Hayag yaman nak, ti amok itayin kat babae na ni lablay. Kamananagan lablay biyag kao. Ta inrogi kaunti nangidaw-dawat iti rabi ay may papanitipan nakabalok kuman. Tatlo maayat naktumit tayo. Kat saan ka ngagbalin akabay. Na, unay daytan kaka. Isumula ang gayam, akayat na kun nga isina. Takayat na nga isukat ni lablay kanyak. Inya, Mang Nicolas, saan ka kadi ang makonsensya ang mangikarkararag iti mabiita na pa nakabalom? ay, ta nakapulos ama konsensya lablay. Ta amok mo, at ipan nakabalok ti orayam. Ta maklo namun ti ayat kao. Na kastagayam. Ay, imbaglakit din. Tanda dito iti sapsapulan na idi abatuta na idi barangay taadod pailaan. Dahito iti pangmalukin ka, Nicolas. Lablay ka. Anda ka di manin kayat mo nga utangan iti Tersina bay. Kwa, awan nga minun ti kapikan asukar mi. Iso nga mayak umutang. Ay, saan ko nga ilista nga utang mo? Na, Ito kumanan libre dagiti imbagam akasapulan niya. Sos, isumala ka na yun nga agpukaw tinaglakwan. Wala. Adam gayam pangipadpadawatan na kadagiti lakaw. Kanikarkararag na pa'y amataya ka. Libre na ito yan. Isum lagayam akanayon nga agpukaw tilakom kaya mun amatayak. Ha? Muna, anda ka dito Tersina. Wen, naglemengak iti likod ti kabinet. Tapno mapaliiw ko amen na tigtignay mo. Salot ka, ikarkararang mo gaya mamataya ka, tapno mayat na kanilablay, sika itati patayot, pang-pang-uron ka mo. Natulanga ka na. Di nagpang-pang-uron ba? Lovely biyag ka. Ikanawan ako na agawam ti batuta nga igam na. Ay, diya kaya tiniramraman iti apayo, papana ko. Unay daytan, Lovely. agparayat ka pa'y duldog. Talaga adi mo lat maikat ti kinababaerom, matay ka! Matukul tatomang ka. Nalalay ka na. Ditan gagayem tinagpatinggaan ti pakasaritaan anapaulwan. Babairo. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Insurat ti guest writer ani Wilson Reyes Marcos.
para iti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Agyaman kami itin kay panang tarabay.